Apst.Sofoabodwese, oh, let's talk truth. A pie, a teacher. Apst.Sofoabodwese, oh, let's talk truth. A pie, a teacher. Onyame tumfo oshe yesota watabakesino eboye hubaya obatampa obaye pa hu omaye die akwa beni shidi echi Zachaeus sifom bra abeache ni mitwechi Zachaeus misi sifom sifiri adwama dia no so bra fom sisia misi sifom eja mendi Zachaeus minim se yan freusa obana kutuna na hwe na yasesa opeto dabre wo fa ne magrahab mo peto akese ai mame nkasa nchiro ti Zachaeus Yesu mani sifom no wasifom na wo so abefro ese usifom Job kase mi se maboma ni dua se mefena ni hwe oba adwamanfo abrante mi tufo akono na adwaman emfa so bia inde emrew ade ade mpeja bre nipa no enya masem oba yihwe na wokwe hwe no ene wokwe faso be na obinya one ne dawia ebeti we so eto ne masem mfaso bi eni so ti sam ne say emfa wa ho de mama Proverbs chapter 31 say emfa wa ho de mama no mo say ni paire apan mi tufo twe ho free eto na eto be mo abodam eto be mo adwena bom eto mfa ho de bia mero ebe mo agimi eto be mo atogatem usika nyina be hye woto ho eto odi wonim eto ne timi fa asofo bi adwene mo beti bi so nyanya nsase bi anka eto nti ayana wo hwe opambo ana eto nti alternative ni so a ontimi nkanya nsase bi anka o man no this eto ho ne ayase because eto ama na fa ne timi sero nyamre suen radia se ni jai kama what she semia okaja eto de ye bo to awade eto je aman eto bo kwan she eto nyi magrahab kan want eto de ye pa eto nya ka mo asofo no mo ware ma o moto so she be ni za ye eto nya ka obi ni de ne yire to ebetena TV so ebo ne yire to papa ja to de ye o so to kese da hwe na o kra no hwan o ye hwan she se me mitulfo o ka jamse to de eto ene ntwam eto tuchari sa asofo peto wo yosofo ohini solo mo di ma to achi ene wi ko ye ne sai abusumfi hwe ye ukura meka quotation bi kura won fa why wadwen say eto achi na obidi no wa na befa chama men sen hwe ne nim se magrahab eto di fo abusuafo safo wo ja nyash enfanya shi ni agro mene magrahab de nyash enfanya agro kura manu e jina